Hadin baka JHTOA Truck Owners Association JHTOA kala yo banjet yakin nongket kam bathamai jongka hakakat sautri uleber arajar arpun rio uba balen tubru president ula lumlang ban penlong ka jingalang General Executive Committee ban yammer jingmot halor ki kam hasumer jowai. Habakran sikilat pathai kubor uba balan tubru ulaong bakar rai ka baka association kala shim ningkong kalong ban pa shiti shaka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association bat kumjoru shaka East JHTOA Truck Owners and Drivers Association ban Thaw no daka Joint Action Committee ban yakran halor ki kam badon kam. Nolor kata ulaong ru baka jingdon bon ki transporter kala kata shibon yaki namar ka jingbom yo alat jongki ban kitmar bat kumta ula kentu yaka MCTODA bat kumju ru yaki EJHTODA ban 1 point shaka jingalang ban yakran halor kani ka Jingeh haka khat nyau tari ulaber arhajar arpun rio. Kat kamwa dapat nap kam kti bihanga ka presiden mod apo gani ketiau ka jinglai luti yang I mod aman lagi department atau ulai dawan ni dawan semit ila ikut islah ju watme yang dimembar di executive committee awara awes jantia naliang BC SB pada buat is jantia le dawan semit ludi yang dimembar sim dua rekam yang di komiti utama dekat orang dia nak yang I buat company le dadap semit I yang ni dah yang ikut islah apa ganit ketiak buat dap tadi dadap semit ini ikut islah warok cek office untuk semit I dah kut ilak gani jingalang ni gesi nak ga General Executive Committee dan ni dicim garai bahwa nongkong garai wo EJHTOA cakini ki arsing saga MCTODA wo saga East JHTOA Truck Owners Association kawan cimi garai wa ukut ya cemi waki aga khat nhau tarik haita nhau mer tulkit to yachem baki yo yaklam yo ikumbaj ikam lar to joini kam ko JC le apam join JC hagadi ga group ko thambe ka taw manate to sagawila Meghalaya yung ako president dile utwa ya kere lang begini kisah. To jingchem no nga mun hamtam ini transport. Waro ini transport ke penam kam ini po ilka narko. Bon ki wara kari digi spa teli wi transport. Agi tingi nga man dai mandra ini transport kami mun naliang yang i lokal ketak bag. Tak mahagai I lokal Diba terpam lot ini company yang I yang diang tiaw habi yang lain na yagini keri yang transport le keri company mare lot ki karo gam te ni ti daw man kam ko jingi kere lang kuntu gini ki arsen bo wan SMP kan nya tari ani tari ko ta ibo nang wo yo pumbat yo ulai letiga dewo ye kontrol yang ini dari wan namar yang kejelah ada imam kata gini snau bat kajing perkat hijing itu organi penjudi mani kiwasa tiuraj hijing itu berkam kemai kajing hagini kibar jelah kalau kamte boleh ya kentujuh resesin ya ini kiarsen bahwa wan ya jam dia kan nyau tadi terus kawil karai nagaliang yang nagaliang yang I kam komiti thame darai go wa nadu ga khat pratrik
Bau isu no yang di loading slip Kyrwoh company dagawa ya daga komiti watambe kakam ada dari watambe nong kita. Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.